MTKP THUZIR zirlai pahnina Rilru Hrisel ti voina kan zirdona Reverend Lalbiakenga Secretary MTKP THUZIR ani thuma World Health Organization in Atarlan dan chuan Khovel mishing pali zela pakhat chuan hun enge molai chuan Rilru dam lo na kan nei ti in atar langa chen khat Rilru lam har satna chu athokin a nge ema wangin he a har sat le ani Rilru dam lo len ta te an oma Rilru lam Hrisel lo na hi Khovel chang chho zela hian apung tel tela alapung zel po in a rin om chutiang lam zirlaya kan da hi thil lom tak ani a kan zirla hi hetilama mithiam ten an zirtir lo ang deuh hlekin kan ti tur lam in ko hmuna lam hoin kan zir kan tum don ani pakhat na soifia na Rilru Hrisel na hi sapchong lama chuan mental health ti ani a World Health Organization chuan Rilru Hrisel chu ti hian a shilfia mishing nuna har satna shang stress ma chon thei tur le mimalin har satna hnuaya omze nei le mumal taka nuna thiam theina te ama le midang te ta na changkai le hlok taka nun le hun a man theina hi ani he shilfia na ang deuh hian Public Health Agency of Canada chuan Rilru Hrisel chu ti hian a shilfia a mimalin fim taka a in ngai twa theina midang te ta na noksak lo le poisoi loba zalen taka amimal har satna ma chon chunga nun le hun a man thei hi ani ti in Rilru Hrisel shilfia na chi shang a oma a hnuaya mi ang hian point shangin soifia chunzom tum ta ila pakhat na a chuan Rilru Hrisel chuan Rilru in buk tok le thinlung muan na nget anei engdin hmuna po ngai twa na fim hanga thuthluk na mumal taksiam thein thil ti om tok chau ati chhian har sat na hmuna po athim lam ain a englam a clear fo chhian ama thinlung chunga muan na le rem na ane mangin a chhevela mishing le thil dang te ne na in rem na le in lai chin na tha anei fo chhian Rilru Hrisel te tan chuan nun hi a thlak hlel om chhian a chhevela boruak le thil in thlak thleng ang zelin a in siam remin chu ama ti chaktu atan a mang chhian mi zongin Taksa Hriselna kan mamo ang chein Rilru Hriselna kan mamo a Rilru Hrisel mi in anei lo chuan a fam kim lova ani tur ang ani thei chin lo Rilru Hriselna chu mishing kan chen ho na le thil kan ti ho na shanga apoi mo ani mimalin zalen taka thil angai twa theina atan te midang te ne na in lai chin na konga te midang te ne na lim taka nuna man theina atan te apoi mo ani hetiang taka poimo ani awang hian mimal tin hian Rilru Hrisel na lama midang te chanpui le mani Rilru nge po a Hrisel theina na malaki kan ti tur ani pahni na Rilru Hrisel lo January sangni som panga a khan World Health Organization chuan Rilru Hrisel na lama green paper anti chu ati chhuaka chuta alandan chuan mishing pali zela pakhat chuan kandam chung hun enge molai hian Rilru lama natna kan nei veka chu chuan mani in ti hlumte twal thana te le retheina te mitam taka a thlen ani ati pian phung le wantlang hmua atna le kimlo na langsi lovin mishing hian Rilru Hrisel lo kan pu in kan shat lovin kan ngai twana a Hrisel lo em thei ani pathum na a chuan Rilru Hrisel lo na chan langsar zwalte mishing Rilru put mang hi mali du thlan na awang renga Hrisel lo ani ngot lova har sat na shang kan nuna hian kan tok reng chin chung hring na thil thleng du om lo kan to shang te chuan kan Rilru ati Hrisel lo fo chin Rilru Hrisel tok lo na chan langsar zwalte lo en ila ama sabera chuan chhevela thil thleng shang chung kwa in thla thlam lutuk na te in rik ra po na le tharum le Rilru lama in kholo na abuse shang tor awang le in ngai sak uchuang na awangin Rilru a Hrisel tok lo theya an ngai twa na a koi zongin om tlat chhian tin re theina le khotla nga in endon na awang le ri lo le ri the thil shang ngai na addiction awangin Rilru Hrisel lo anei theya mi tluk lova in shat tlat na le mani in musit ngoi na a thlen thei ani adot le a chuan Rilru chi ai stress mishing nuna hian stress tel lo chuan tuma a om thei om love Rilru chi ai na hi chi shangin a chen theya a chalama chi ai na positive stress exam don Rilru ha na
tin tor chwa thei chi aina tolerable stress entir nan thi na tor exam na a fail le adangte tor thei lo khop toxic stress entir nan in o be na she om lutuk awang le mimal zalen na in ra be sak rei lutuk awang te in rik rap na tor rengte le adangte toxic stress hi achalo bera mishing Rilru Hrisel lai le Hrisel tak tur ati chechin adot le chuan taksa na tho dik tok lo biochemistry kan taksa na tho dik tok lovin kan Rilru putmang ati Hrisel tok lo thei lo na le phur na sang kan ma chon hian kan taksa atangin tui hnang chu adrenal glands kal chunga om chuan a ron ti chuak thina chutianga rib room thil le phur na ton laia tui hnang ti chua chu taksa in man that tok lo chuan taksa a ha lutuka thil thleng reng a dong song tha thei lo fowa Rilru lama har satna asiam thei bok tin he tui hnang hi din mun har sa a din awang le Rilru ha lutuk na awangin a chhuak na sa lutuk thei boka chu chuan mut har satna te pumnam har satna te a thlen thei bok taksa Hrisel tok lo taksa Hrisel tok lo hian Rilru lam na sataka ngungin Rilru Hrisel lo aputir thin ani rei tak nat na in atlak buak chuan mishing Rilru a beidon na lian tak le lungai na satak thlenin ngai tuana ati buai veka depression le anxiety te a omtir thin ani palina Rilru Hrisel kan nei theinan enge poimo ang Columbia University Department of Psychology chuan Rilru Hrisel kan nei theina tur sang atar langa chungte chu ama sabera chuan Rilru Hrisel nei tum tlat ama a kan tarlan angkhan michen khat chu an thanlen na chung kwa in zirvia wangin langma se an Rilru a Hrisel lo tlat thei midangte nuna thil thalo lai mut lui tlat mi thil thati lompui appreciate thiamya lo ani thei tin thil thleng reng a chan ngai twalowa di riam zonga chuzui mya china om thei entirnan social media a miswal pakhat chungchang pholan ani a thilpo ati swal nge ani michen khat chuan miswal chungte le laina te ta na dengkhong le shat nuam lo takin an chukron ta shep meya heti lo zong hian adam zong le an sa na bel cha lo zonga comment tu ni kan ziranga ya Christian kan ni angin andin huna kanin da thiama thil ti swal tu le an laina te Rilru ti hliam zui lo le thamwan zonga kan chan fo apoimo ani adot le a chuan mani chunga ngil nei Rilru hana le har satna sang kan to in mani in mo pu mai ol le a hei thil chalo tak ani mani thil ti a lom tum tlat tur ani kan lom lo ani chuan midang tan thil tha kan ti tlem ti na ani fo chin mani chunga ngil nei dan le mani in hmangai dan chaber pakhat chu midang te ta na thil thati hi ani stress te depression om mei thei te le anxiety laka te min veng thei ani adot le a chuan muttam American Academy of Sleep Medicine in Tarlan dan chuan kumsom pathuma changa kumsom pakotan darkar som ni pali chungin darkar ria ta changa darkar som tal mutle kumsom ni chunglam tan darkar sari tal muthi taksa na tho sang Hrisel nan apoimo ti asayani Rilru Hrisel kan nei theinan muttam sham kan tumachul dotle a chuan midang te nena in biak in kom tamzir chian cha emo chian satlia kan ti ang te po han biaka in kom hian Rilru ati thar theya depression le anxiety laka min veng theyani malle hlutna nei lo riawa in shat lain I chian cha te I chung te ko shan le khotlangin an lama mo zia chengai to neu thin la I hlutna le I poimo na mu chwa tum tlatin midang te ne na in zom na tha siam tum thinang che dotle a chuan chanpui na zong la midang te chanpui tum bok ro I chian te emo nangma emo Rilru lama har satna in ma chonin chanpui na I chian atangin emo counselor emo pathian rongbol tu te irin song tak biaka ron na chang shachi nang che mi pakhat ne na idu ang chanpui na I mulo ani po in adang zon she suang che chutiang che chuan I chian le email shat te Rilru lama har satna nei I shat chuan chanpui tu zon sakchi nang che adot le a chuan voi khata ti tur ti vek tum su voi khata thil ti vek I tum chuan I lo chamin engma tizik tuak lovin I om pal theya beidon na a lutin har satna lian taka I lut pal theyani
ti thei tur chin ni a isha bithla fella atok te a ti thia mangche pangana a chuan khovel zirna le thiamna sang te hi Rilru Hrisel kan nei theina le Rilru lama damlo na nei ti damnan changkai ma se Rilru Hrisel na poimo ber chu lali swa le athu ani lali swan keizong nunan nei nan tamtaka an nei nan local kani ti in asaya lali swa tel lo ngai to na le nun chu apam kim tok lova a Hrisel thei lo ani Rilru Hrisel kan nei thei nan kan ngai to na hi Krista a ve na nga ya pathian thu a Philippi bungli chang ruk le chang saria chuan enga ma mang ang su engkima chongchai le dilin lom thu shil tel zelin indu na te chu pathian hne na shatirin omjok ro se ti chuan pathian thamwan na Rilru renga shat sen lo khan in thindung le in ngai to na chu Krista iswa chuan a ben sak ang cheu ti in min shila kan mang an huna pathian hne na tulu chinela anin min chok nge yang kan nuna hian du thlan na diklo kan siam thina wangin lungai na thuk tak le beidon na a tulutin Rilru Hrisel lo tak kan put pha theya midang te po Rilru lam dam lo na sataka kan hnuk lu thei ani Rilru Hrisel le thamwang kan nei theinan pathian tharau thiang hlim kan mamo a chumi zara chuan keimania hian radu om tak limna le kan mamo lung oina kan lo nei don ani tlangkom na Rilru Hriselna chungchang toite in kan zirta a kan zirlai atang hian GKP ten du thlanna dik kan siam thiam a chul ziate midang te phurwit siam sak tu kan ni lo apoimo na chanpui tu le khaiding tu kan ni apoimo na te kan hmu in na rinom apoimo bera chuan pathiana limna zongila thamwan na le Rilru Hrisel min pege nge yang soiho tur te hi pathuma oma kan chiar chhawkanga keimanin kan lo ngai to chunjom don ya masabera chuan tunlai thalai te abikin GKP hian Rilru Hrisel kan nein kan sha em neimo neilova kan in sha ani chuan engi achan ni ang pahni na social media sanga kan thil post le comment du dan enin Rilru Hrisel nein kan in sha em pathumna ngai to na Hrisel lo lan chwa dan chi sang kan sha te soi howila ngai to na Hrisel kan nei theinan engtin nge ataka malak cha kan sha te isoi hawang u khati zong kha zain na kan zirlai te chu ani e